continuar, o alumnado de primeiro e segundo curso de primaria van subir ao escenario para mostrarnos un performance que prepararon para ensinarnos que a auga, como a vida, pasa por diferentes estados. Ás veces relaxa, outras veces ferve. Pero é imprescindible volver á calma para vivir en armonía con noso. Son tantos que nos enchen un escenario. Recibámolos con un forte aplauso. Con todos vós, Soños de Auga!